Horočanska, Petrovaradinska. Horočanska. Kreće se prema ravno. Horočanske i Petrovaradinske. Veliki subar, kao što vidite, tri auta zapravo, jedan tamo, drugi tamo, treći broj. Ajde, nisi medijski tehničar. Nije za večer. Da, ali onaj koji prima se otišao. Ozbiljno? Da. Šta nijesi? Ja sam u križanju je kočio auto koji je otišao. U križanju, ja sam zakočila. Vi ste drugi auto ili treći? Vi ste ovaj auto ili kako? Ne, ja sam onaj Toyota. A šta je bilo 4 auta? Ne znam. 4? Više još? Sam ja sam već bila pošla lagano. Da? I toga danja sam učila Znači si isto iz ovog smjera dole? Da. Kako si uspjela znati? Kako si uspjela znati? Zato što mi, svi smo mi, ja sam počela ispred. I auti koji su tu stali u križanju. Ja sam stajala, ono se lagano puši, ja sam pušila. Da. Da li to isti? Jesam, Sve ste čuli, dame i gospodo. Isuse Bože. Kakav šov. Čiji je ovaj auto? Strašno. Damo vidjeti su ona dva auta isto.